RDC wa Mbarara Rogers Mbabazi omukugamba kwe ashabira Abeegi ba Rubindi Vocational Institute okurekeraho emize mibi nko kukoresa ebitokoza bwongo. Ebintu ebyo ntubijumirira kandi kirungi abana bitwagamba nabo bona bayihayo okugendera omuhanda ogurigwe na no kugendera omuhanda ogwa patriotism. Oguhona shabira Abeegi ngo batakacho abazire babenteje bit bakorere nyensya yabo obwo barukushomesa amani. No manyangu abantu abinji kuba bayineza diploma na degree na certificate kuba kwika byaro oshanga umuntu akujya unyoti kubasa kuzumucondo gukora amatafari okutunga sente hatecho tikirije okutuyamba okutunga sente ezo maka. Abashomesa basimire RDC ogu okubijukaho kandi akahereza Abeegi akire okuganiraho nabo ekibagizere ngo nikigaruza mwa Abeegi amani. Kutu abana bitukwegesa nabafuna obuhereza nabafuna emyoga kandi emyoga ebyo eje babasisa kubasa kwekorera emirimo yabo bonka batagire kusibana barajana nibaronda emirimo. Okurugirira ahari Rogers Mbabazi RDC ayine program eyokutayayira amashomero eyayesere RDC debate with students ningashe kiganiro cha RDC na Abeegi ekyarukuza kuheza meza abiri omu district yona kandi ekintu kija kutuyamba ka district okurebeka ngo abantu batunga entasa yo maka na value addition aho kuba na bwejon eriyo mu our NDP3 National Development Plan. Amakuru agasha kwa Evans Taremwa ahabwa AGACENCWIRE.